Kuneminye imithi dangerous khehlela. Awuvele ngokunikeza iphampam uyenza izinto eziphambukile uthi wena sofuna uku-overdose. Kusasa bathi yalo muntu lo yaphala bekaphalaza lapha uyayizonda kakhulu lento le angifuni ukukhuluma mama. Thola iyamlala lapha emenzani imbangela ibhadi mina ngiyafika ngiyahlambululisa lento le ngiyalahla yonke lemikhuba le. Yabona ngiphinde ngibuyisele kumnikazi wayo. Ya ngibuyisele kumnikazi wayo ngithi hayi mayodla umnikazi wayo phela kungani wena usile uzohluphekisa omunye umntwana. Ingakho ngithi ngidila ngabantu ngilwela abantu abangakwazi ukuzilwela abahlukumezekile. Yabona ngivulela abantu inhlanhla zabo ngihlanganisa imindeni kakhulu. Yabona nemindeni Sinibingelele sinamukela ohlelweni lethu le-EcoPoint TV lobingelela uXolani Mfoka Mbatha uShoti Matinde Sinqomsodile Madlevana Gqotshoza Igcololo umtitwe dakho dakhela ucathi babukeli be-EcoPoint ingakhohlwa ke cha ukucofoza nokusubscribe nokukhomenta ezinazo ukuthi kusibeke emathubeni ukuthi sibazi ukuthi umsebenzi wethu uqhubeke kuye phambili. Sidlulisa nje ukubonga kakhulu siyinkampani ukuthi nihleli nathi siniyasithanda nathi siyanthanda sizithandwa siqhubeke njalo sibambisana. Namhlanje ke angihambi ngedwa ke ngoba niyazi ukuthi ubuhle bahamba kabili. Ngihamba nomkhulu uMngomezulu othe naye omunye othe akasifikelela e-studio ezokwazi ukuthi elethe uvo lakhe noma ukudla kwendlebe kakhulukazi ke kubantu bakhe akasebenza ngabo njengoba ezochaza ukuthi usebenza ngani. Mina ngizothatha ithuba nginike yena ke ubhuti omdala umkhulu ukuthi akwazi ukuthi azethule. Mkhulu napha ababukeli be-EcoPoint TV sicela ukuthi uzethule. Thokozani ngesihlela ngenjabulo ngithanda ukuba khona la e-EcoPoint. Ngithanda ukubingelela nababukeli. Yimiqobo lami umkhulu Mngomezulu wakasibisa umlomo obovu ubhomvu ungani umashingile umaqabula ashiyela amashiya amahle. Awusiwe madoda. Khehla lami mina ngibuya ngase Diepkloof. Okay. Yabona ngibuye eDiepkloof ngathwasa eProtea Clan. Yabona kugobela wami engimkhonzayo kakhulu futhi nginabo ugobela abayi2. Bathi singaza kakhulu ngaza ungibuze ke ukuthi singasebenzela ukuya kanjani phambili. Mina ngumngomezulu ngibuya eDiepkloof. Okay. Ejeni yami indoda enkulu. Size kakhulu ngejeni yami and size ngokuthi ngilapha kanjani ngiphilisa kanjani. Cha wazwa nomoya omuhle mkhulu wazwa nomoya ophansi. Kukancane kubona umuntu ijongo elingathi noma ngisho phela ukuthi ujongo vela ngoba egcineni kwakhona isisoka sakho sihle. Umuntu ongathi uzothile ngiyacabanga ukuthi wena umuhle ngemsebenzi yakho awumemezi uhamba utshela abantu mina ngenzani kakhulukazi ngoba abantu sebayimaketha ngento engele neqiniso. So esingaqhuqumeza yikho ukuthi sisacela ukuthi inani mkhulu nikwazi ukuthi nibabonise nabanye abantu bengasuqola abantu abanye bengasukudlala ngabantu abantu abaningi bayakhala ukuthi inyanga zinale iqiniso. Thokoza. Kodwa ke ake singene kuwe mkhulu ngoba nawe uzelanga omunye umuntu uzoyikhulumela wena iside lakho ukuthi wena usebenza kanjani ubani. Ngizocela ukuthi nje njengamanje mkhulu mhlambe ke sibuyele emuva nje kancane ke sithi ukuhlehla ngempilo yakho mhlambe kambu kube singene mhlambe odabeni lakho nendlela oyihambile. Mhlambe nje sibuyele emuva ukuthi mhlambe umkhulu ukuze usinike ihluku ukuthi umkhulu ubani uqhamukapi emsebenzini wakho ungakafikiwe ubumuntu onjani ingqinamba ungakaboni mhlambe ukuthi lolu sizo uyakwazi ukusiza abantu uphilisa abantu mhlambe wena bekukuphi la ade unengqinamba khona isiqalo sakho kwaba kanjani. Indoda enkulu mina ngeke ngikhuluma manga ngizoyikhuluma zisasuka. Mina igama lami leqiniso uMaruping Mayile Rodney Lisiba. Abaningi bangazi ngalawo magama ngikhulele eDiepkloof ezone 4 extension 10 ngaseManyewe House. Okay. Yebo ndoda enkulu bengumuntu okhula nje kumntwana ozithulele alright but uma kuya mawusakhula ugcina uyaphambuka uphuma endleleni. Mina ngeke ngikhuluma manga angifuni nama viewers bathi ayi unamanga lo ngeke ngaphuma endleleni ngeke ngaba umntwana ostoked angifuni ukukhuluma manga ngeke ngasithola ngisegabeni eziningi uyangithola khehla lami kodwa ngingazi ukuthi ngihlupha amadlozi. Yabona ngeke ngagcina kwayenzeka ngaphambuka ngangena endleleni ngafunda isikolo ngahamba ngaye eMaphalabura yabona sahlupha idlozi ngaya eMadzaneni khabo babami la ngikhulela ngakhona ngabuya sengibuye ukubuya kwami eDiepkloof ukubuya kwami ke sengumuntu nje usiqoqile vele ngine boilermaker bese ngifunda ngase Seville Duncan
college and then ngaya ngase Limpopo Development Agency ngafunda ama-welding ngumuntu vele osebenza ngezandla bengumuntu ogunda ubutshani lokushini yabona bengumuntu ophanda interacta nabantu ngumuntu ohlezi ajabulile makuya kwesikhathi kwafika ke lezo insuku lezo ngihlushwa amadlozi okay hayi lapho ke bese kunzima ke ngahlushwa amadlozi I think it was 2020 la uRamaphosa sekuzoqala kuba ne bathi COVID-19 ya kula ke izinto manje isimo besicaye bekunzima bekunzima sacala umuntu abona izinto aqala umuntu ezwa ama voices yabona aqala umuntu abona amakhehla angawazi aqala ngibona izakulukwazi engingazazi like mhlawumbe konqane nje mkhulu ngithi ukuthi ucacise mhlawumbe kanjani wabona emaphubushweni noma mhlawumbe wabona live ngoba uhleli kanje ndoda enkulu ihamba uyibona ngamaphupho uyibona ngokwenyama ugcina ubona nezinto engamelanga uzibone bongazi ukuthi siya exista kukhona kuyayenzeka ndoda enkulu bengizibonela ngamehlo wami mina usingi ngize ngithi ngiyahlanya ngiyagula bese ngithi maybe mangilele ekamereni lami ngizwe umoya uthi endlebeni yabona ngizwe ngathi khona umuntu ogwazi idonga yayizwa lento cina ngasakwazi nokulala phela sihlala endlini encane mina nomama unekamera lakho nekamera bese ngizithola ngibaleka mfethu ngiyolala cabanga ingude engaka iyokhalela umama babhizi la ngaphandle uzwa ama footstep phela ubizo liza kabhlungu aliuzwi kamnandi especially mawuyinyanga uthatha ikhwama nedalwa zakini akuzi kamnandi akufani njengabe sithunya bayahlupheka izinto ziyavaleka babi nenhlahla laba it's like bayenza ngeforce ukuthi leyo ubizo is either their way or the highway yabona ibe ebhlungu mina indaba yami ukuthi mase ngizoshawa idlozi selingifuna manje selingifuna ngesingamandla selifuna ngenza intando yalo nami ngizokwazi ukuthi ngiphile ngibe uyena mngomezulu namhlanje nguwe namhlanje so wena mkhulu wawusubona ukuthi yidlozi lelele kwenza kanje noma wacabanga ezinye izinto phela ngacabanga ukuthi ubuthakathi ukuthi bakuloya bangiloya okay kwakukhona vele ubuthakathi into esuka from a family okay kwakukhona kanti abanye bathwebula amadlozi ekhaya yabona bayenza izinto ezisnacks kanti mina bengumqaqandlela ukuthi ngivulele nabanye emndenini wami njengoba kunabo umakhosi lapha ekhaya usamkelo nalomunye lo wakithi yabona bekuyinto esingayazi like bekhona kudala mendulo but njengoba manje bamangele yimo oqala ukuthwasa kithi ngaba inyanga bebamangele nami bengimangele nami till today ngimangele kodwa sengiadaptile ngiacknowledgeile njengoba nanami ngikhona la na amadlozi wami angisingethe ngiwabhekile ngiyawabona ngiliso lomoya yabona ngijulile bayakhuluma nami and hey umama ngaleso sikhathi usafikelwa ilezi moya emikhuluma emadlebeni ushaya nendonga ngommese uzuyilana imoya eminingi wekusupportile ngaleso sikhathi noma umama wami wayesethukile wayesekathi umntanami uyagula sekalahlekelwa yingqondo uyayibona wayese angasazi ukuthi angayenzani uyayibona ngithanda ukubonga kakhulu umama mncane wami uThemsile okay uhlala eProtea wathi ayisani lo mntwana lo ayobona inyanga yabona kuyohlola ngesimo sempilo yakhe steps uqalwa sithatha steps sokuqala ngasithatha okay lenyanga lenkulu le yali Sneak Park hayi angeke ngilisho igama noma kungabalekani yabona le nyanga yangihlahluba yangibonisa la ngangakhona kokuqala ngangabelievile kuzo lezi zinto lezo yangitshela athi indoda wena uhlushwa amadlozi akhabo mamakho kakhulu futhi nalawa khabo babakho emona futhi wayikhuluma isishanga naye sifanele kuriwe ulegideni fanele ugidegida futhi ngangishawa uhlangothi kakhulu ara fanele ulegidagida wena uteke shaka kawe kabo manya wena kabo papa wena I'm sorry ukukhuluma isishanga but bebasho ukuthi you should landelela i-calling yakho yabona ngaphupha ngangihlukumezwa yilento le ukuthi sasisebumnyameni futhi singakahlawulwa kahle ezinye izinto ezisibulalayo lezo
ugcina uzithola soyinyanga or ugcina sasingahlawulanga abo baba wethu kahle basasingakathela nanginyongo then wasilayelela ukuthi yendoda watshela umama mama isumntwana mise ekhaya le kaHlathkhulu ya umama wakaHlathkhulu le uNonhlanhla wakasibisi qobo lakhe yabona wangise eHlathkhulu masifika le eHlathkhulu basihlabela imbuzi nathina laba besingakangeni ngokwedluza emsamo sasingazazi lezo zinto nathi thina sikhulela la eGoli mara sithema siye ekhaya eHlathkhulu ayi basibonisa ukuthi indlela nayo yokuphila la kusekhaya kula irondo nawo umsambo wala ekhaya inyongo nizogcotshwa la isiko lakini iso mina ngangazazi mina ngangiphile is-urban is-Jozi life style ya like us yabo then kwaya masesibuya ayakhuphuka idlozi kanti bengazi ukuthi ngiyothatha idlozi liyongifumbatha Okay. la kukhuphuka savakashela umamncane wami masivakashela umamncane wami hayi manje ke bese kuwes bese ngingasakwazi bese ngikhuluma ngamalimilimi yabona ngamalimilimi yabona angazi ngayibeka kanjani but ngazi ukuthi amandawo Okay. sewaphakeme yabona sengiboniswa ngabo 3 am sengiboniswa ngabo 3 am ngisephuphweni manje angithi sengiaware ukuthi kumele ngiyolanda ubizo lami sengiyaboniswa indawo la kumele ngiyothwasa khona leyamuzi ngawubona njengobunjalo ngacela cousin yami umntana kaMamncane wami ngathi mfethu angikhaphe ngatshela umama nobaba noMamncane wami ngathi ngicela umfethu angikhaphe sengibonile indawo la kumele ngiye khona yabona kunabo gobela abayithu and labo gobela abayithu bamhlophe bampofu yabona izinyanga labantu laba sebangibonisile ukuthini uzosizakala lapho la uya khona yayibona ngasithola ngiya lapha mangithi ngifika nawo lo mnyango lo hayi futhi ngase ngiphuphile ngase ngondile phela yawondisa lento kuba ngazathi uhlangahlangena uko otherwise na wayithukile wathi ngathi la ngizohlaselwa yiphara or something kuyenzakalani la yabona ngathi sanibonani kunjani hayi siyaphila mntana ubani wena yabona uzengani gobela yami le yokuqala le ngithwasisile yabo ngoba nginabo ugobela abayithu lesi sisazophenya kulelo ndaba leyo kakhulu Okay. ngathi mina ngize la ngize ngibonisiwe le ndawo le bathi mina ngizothola usizo la ngiyagula akusekho mnandi ngizolanda lento ngizoyilanda la ngoba bathe nina niyongisiza la athi sokusiza ngani langa la khona ngangiphethe sibiza ngamatotito lamafoni la amancane la okudala opopopo nijabo popoto ngesipili barikhi volleyball ngiphethe ne5 yabona athi woza uzohlola unayo imali yokuhlola ngathi hayi mina bathi usizo ngizolithola lapha akusayi indawo ngizolanda lento ekumele ngiyilande la until ngize ngibe right ahlole lapha nasho azitshela ukuthi maybe ngizoba ugobela wami ayiwana mina ngithwasise ngamtshela ngathi ngiyosiza abogobela abayithu angiphathwa umuntu yedwa vela ngafica kunethwasa lapho to cut the story short ngathwasisa uwe ugobela wami mafele esigangeni no makhala emfuleni yibo bebangiqeqesha labo lezalukwazi lethu sharp abantu abadala bangisiza kakhulu nempanze yami yakamajoy nabo yazi ngiyasiqhenya ngayo nanoma kube na ba differences kwaba nani kodwa ke ngiyinyanga namhlanje ilabantu insingatho yabo ingakho namhlanje ngikwazi ukulapha ngenxa yabo uyayibona kwafika usuku lami bathi ilanga lokufa angazi if ayaphatha kumele ngiyibeke kanjani ngelanga lami lokuthwasa yabona sengizothwasa ngithatha izinto zami amandla wami yabo kwayenzeke into kwabambeka umthakatho wakithi lelo langa lelo is like umamkhulu wami angisabe ukukhuluma yabona free ngoba iyaphuma na ku Jozi FM le ndaba le ukuthi na umhlolo kwayenzeka so yabona una ngwabambeka bathatha nama video mangizoparula umndawo ngathatha amadlozi wami kwaba right and then ngaba inyanga and then mangizobuyisela kithi same thing yayenzeka estradini sami umunye wabona inyoka angazazi yabona
bambuza ukuthi isikhiphe lenyoka kusho uzifakile wabambeka mase bangibuyisela kithi sesithi uManono uyagudukiswa kahle I'm trying to say ukuthi mina ngidila nepoko mina ngilwela abantu abahluphekile abahlukumezekile abaphazamesekelile kakhulu empilweni abadonsa kabuhlungu yabona abangazi ukuthi kungani impilo zabo banga prosper bangaphumeleli bangayiphambili yabona so mina isiphiwo sami ngispecialize kakhulu ngokoutcaster imoya emibi bad spirit yabona ngokufaka umuntu inhlanhla yabona ngokuvulela umuntu inhlanhla lezi azideservayo yabona like ngijule ngaleyo ndlela yokuthini ngiphiwe leso siphiwe leso yabona touch and follow for instant ngithanda ukuyibiza ngigabise ngesilungu touch and follow yabona ngiphiwe lento leyo ukuthi umuntu mayifuna izinto zakhe zihlangane kube right mayikhuluma kuyenzeka mayikhanda izinto maybe let's take uyi-welder uskillful nga something or usebenza maybe company usebenza nge-commission usho yonke into nje mayikhuluma mayenza izinto kuyenzeka kucine nayo imbenefit yabona ngisebenza kanjalo ukuvula ekuthenini ekuvuleni inhlanhla zomuntu yabona ngithwalisa indoda enkulu mina idlozi lami la ngixwayisa lathi liyongiflathela lafika kimi umadala ayikhehle lidala la ngitshela lathi mfana mawungathatha lento leyo uyoshesha ubonakale and insuku zakho ziyoncipha la emhlabeni lathi usazokhula usazoguga usazophilisa usazolapha ilizwe lonke magumba wonke omhlaba le mali Limpopo North West South uyangithola le yabona ngisiza abantu kakhulu ngifuna abathu kude yabona ngifuna abathu kude okay online ngiyayenza but ngithanda mawuzile kimi or makuphuthuma ukuthi hey mkhehla lami man ngiyabhetha izinto zami ahlangane and ngisekudeni ngiyakwazi ukukuphekisela lokho engikuphekisela kona engizokuthaka ngendlela idlozi lami yabona lithi ngimthakele ngakhona ngoba ngisuke ngokubonela ngokungale ngolihle lokumoya lekudeni ulobe lulekudeni ngibona ukuthi simo sakho sinje sikanje nakanje sikuvulele kuvali hayibo sikuyenzela into zakho zibamba ukukhanya yabona siyalapha siyaphilisa siyazama ngakho konke indlela and nami ngiyi-example ngangingasebenzi ngangizitshela ukuthi nami ngangingasebenzi nami ngicela ukuyenza i-example ngami ngangizitshela ukuthi ngeke ngisebenze empilweni la ngiyi-security la ngiyi-security khona ngifuna ukukhuluma i-company yabona ngiyake bavulela abantu ukuthi bakwazi ukuyosithola umsebenzi ngiyabavulela abantu ukuthi amabhizinisi wabo apho but angisho ukuthi mase ngikuvulele ungabe usabuya ngoba yonke into iyafana ne-dairy product kuyabuya ku-expire mangukutshela ukuthi endoda kuyabuya ku-expire kumele uphinde ubuye uphinde uthatha amandla yabona kunjalo yabona ngisebenza kanjalo siyabakhandela abantu igubhu amanongobane mara ayipoko mina ngitshelile ngizisasuka ipoko ngiyashaya ipoko ngizilahlela le ngiyakhandela into eright into ejulile ngemithi kuphela ihlangane kube yinhlahla zakho kube into ezokuvulela ngiyathwasisa futhi hayi lapho ngiyathwasisa thwasa lami liyazi lika Coca-Cola manje semsebenzini unkomo yabelungu uyazi ukuthi baba wangithwasisa ilanga libalele umhlaba wonke ejikilele yabona ubhekile ngiyaphilisa and futhi ngiyazithemba hayi ukuthi ngiyazigabisa ngiyazithemba umsebenzi wami ujule kakhulu ngithemba idlozi leli engihamba nawo amadlozi lawo engihamba nawo ithunya lezi nedalwa lezi engihamba nazo and ngithanda ukubonga kakhulu futhi nekhehlela idala leli engihamba nalo hayi indlondle enkulu hayi ngaphandle kwakhe bengeke ngibe khona la nami ngizibonakalise njengomuntu ofuna ukuphilisa abantu njengomuntu ofuna ukulwela abantu babe right baphile yabona kuhlala manje mkhulu umngomezulu ubudlelwane bakho bumi kanjani mongasichazela kabanzi ukuthi nje fahla lapho kulo ndawo ubudlelwane bakho namathwasa akho buka kanjani mhlambe angithi ubathwasisile uhlala nabo baphuma mase bephumile bashiya amagama amahle noma abhedayo ubudlelwane bakho bumi kanjani angifuni ukukhuluma amanga khehla la mina nginethwaseliwa ngalobo limpani okay khehla lami ubudlelwane bami nomntana wami unkomo yabelungu ayikisa ku right
satisfied. Even though sinama differences wethu ukuthi his angifuni ukuexpose but angithi abanye ama-gender wabo noma ayimale mara uyakwazi ukuba yifemale ngicela ukuyenza kanjani ngicela ukuyihloniphisa angijudge yabona mntana wami Dlozi unjalo uyaphilisa si right noma nami ngicakekile mntanami mana kuthengela ubaba wakhe 2 lithanyana ecold drink mana engibonyiwe mntanami usebenzile uyakwazi ukungithumelela uyakwazi ukuthi mangithi mntanami ngifuna ukuyenza umsebenzi thizela mntanami ake siye empaphami hayi phela manje sekuyaphuthuma sekufuneka nawe amandla wakho angisingile yanyanga le nomona engafuni ukubona omunye umntwana na aprospera yabona aprospere na ayephambili ngoba naye unesiphiwo sakhe umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe ngendlela yakhe wayemele ngibe inyanga le ukuthi ngoba lo manje uphiwe ngokukhuphula uphiwe ngokukhanda into from nowhere to something sekumele manje ngithathe lawo mandla lawo sengiwayenze awami angithi nami bangiphile lokho kwami wayemele ngibe nomona uyayibona so ubudlelwane bami namathwasa wami angibanikeza as the equal yabona angikhethulula ibala ledlozi into engingayisho leyo yabona ifana nami nabogobela bami abogobela bami we still communicate we still yabona siyasingathana la singathana khona we still siyinto eyi-one nanoma kunokubuya phela angeke umntana wakho example umntana omzala angeke abuya ngaphambuka angadeleli uma ukhuza uyakhuza uyabona uthi ayimntana manje ngathi uphuma endleleni kuya nganeno or ufaka isibhaco lapho usifaka khona and then umntana aqonda abe right abe sendleleni so mina I communicate well nabantwana bami beDlozi so kulabantu labo osuke wasebenza ngabo obalaphile mkhulu mhlambe ukubuka nokuqondana nokufeyisana nokuhlangana abantu ababhekene naziphi inkinga kakhulukazi kule platform esiphila kuyo earth abantu osuke basebenza abantu baxakwa yini kahle kakhulu endoda enkulu abantu abaningi baxakwa inhlupheko number 1 and bangazi ukuthi cause yini bangazi ukuthi hayi kungani mina msho yini nokubashaya kungani mina ngihlupheka kungani abantu abaphumelela mina kuba nje kungani mina yabona inhlupheko indlala mfethu laka yabona athi siye kuleyo le inhlupheko kakhulu inhlupheko yenzisana izinto ezirong yabona so mina ngisiza labo bantu abanjalo thola maybe khona ofikile la esigodleni sami mangithi ngiyabheka esana nomuntu lo uhlukumezekile uhluphekile ayisani hayi man mangithi ngiyabheka man bamvalile lo muntu lo man bamnyathile thizeni what yabo izinto zakhe azihlangane ngiyakwazi ukumvulela ukuthi at least man na agcina azitholele umsebenzi agcina izinto zakhe zibamba ukukhanya ibhizinisi lakhe leli lincane noma bathi uthengisa iarcha abheke ibhume yabona no i-idea yenye nenye ayikhandayo iyenzeke maybe uma ithenda lakhe maybe lo muntu bekumela win ithenda la kamasipala 123 hawu man azange kwayenzeka yabona yilento le engispecialize ngayo kakhulu yabona and njengoba ngishile abantu abahlukumezekile thola maybe bamthumele uTikoloshi angiyizonda kakhulu lento le angifuni ukukhuluma mama tholi yamlala lapha emenzani imbangela ibhadi mina ngiyafika ngiyahlambululisa lento leyo ngiyalahla yonke lemikhuba le yabona ngiphinde ngibuyisele kumnikazi wayo ngiyibuyisele kumnikazi wayo ngithi hayi mayodla umnikazi wayo phela kungani wena usile uzohluphekisa umunye umntwana ingakho ngithi ngidila ngabantu ngilwela abantu abangakwazi ukuzilwela abahlukumezekile yabona ngivulela abantu inhlanhla zabo ngihlanganisa imindeni kakhulu yabona nemindeni uthola emndenini khona bayale bangasahlangani bangabe basazwana yabona ngiyakwazi ukuyibuyisa lento le babuye babe yibumba baphinde basingathane bephilelane angazi if you understand ngiyakuthola kuningi
neshimane ngiyadila nazo ngoba ziningi la ngaphandle ngithola indoda ayisakwazi ukushare la ngimhlabele nyana ukuthi hayi bamba man ambogeza ngo love more man uzobona uzothola uthando la ngaphandle ngiyadila ngabantu bomshado khona nalaba khona umunye ngisengibuye kuyomsiza kakhulu ngimthandile ube wabonga kakhulu lo mama lo wayiqakekile befungile bathi angeke ashade angijazi man umona ukhona but hayi ngeke ashade unamanga lo hayi ayikho ngeke iyenzeke lento le hayi siyawuvala lo mshado lo mina ngikhona mina Dr Mngomezulu la ngizokunceda ugcina ushadile umshado uzuhambe kahle kuthule nomsindo babaze kakhulu ube right isinqamathela ngiyayenza isinqamathela indlela yokuthini manje ngabe ndishadile andisafuni ukuhlukana nomfazi wakho yabona or indoda umfazi wakhe akafuni ukuhlukana nendoda yakho ngiyayenza isivumelano ukuthi umshado wenu kube isinqamathela ukungabi nalozo uyangaphandle ayokipita uyayibona or kanjalo yabona khehla ngiyalapha ngiyaphilisa ngiyabahlanganisa abantu babe yibumba through thick and blood yabona babe into eyi-1 uyayibona khehla yeah and ngiyayidonsa imali ngenkani hayi ngiyabayenzela into ukuthi ake sithakeni sidonseni imali ngenkani nanoma bathi behlukumezekile behluphile hayi sayifaka imali ngenkani but ngendlela eright hayi ngendlela ehamba nezibhoko or ina mina I'm sorry angisebenzi kanjalo ngifuna mina ukulapha ngokweqiniso angirophi yabona angidlala ichinkina ngeke akuzomkhulu ukhuluma nangesigubhu usakhuluma ngakho ukulapha endlini zahluka igubhu usakhuluma ngayo nje indlela yokulapha ngeke akuzokhuluma igubhu zakho omkhulu mhlawumbe ungasichazela kabanzi sibe nehluku ukuthi yezana ayinamngozi zona igubhu zami angifuni ukukutshela manga angikhandi ngathi ibhoko igubhu zami mina zijulile zihamba ngemithi yabona zihamba ngamafutha thizeni yabona walezo izilwane lezo hayi lezo izilwane lezo ngaleyo ndlela yokuthi manje ngithi zi-aggressive or ngikhuluma ngezinto ezilandayo uke wabona inkomo amafutha wenkomo example but I don't want to go into details yabona ngiyayikhanda and ngiperformisa certain rituals and ngiyaqinisa ngaso ukuthi mawukhuluma yabona mawukhuluma kuzwakale hence ngisho ngithashe imfudo mawukhuluma ukuthi hayi mina sigubhu sami mina ngifuna namhlanje kube nje nanje maceda ugcobisisana ikhothe kancane ugcwalisa ibanga izinto zakho zibamba ukukhanya and then nginazo legubhu lezo ukuthi zikulwele mfethu yabona mawungalali ejardini awuyabona ngiyaqinisa namajarity and then ukhandele naleso sigubhu leso sokuthi sibe khona sizokusingatha ngokuyenzela usigonondo lo namandla ukuthi nomthakathi makufika noma kuthumele leyo mbuzi leyo nkomo le ishaya egedini ithi mo yangithola ukuthi umangala ukuthi singihlale sabaphi manje inkomo ifike nini la angithi phela abathakathi bayenza izinto ngendlela ezahlukahlukile phela baganga so mina ngiyayipreventa lento ngiyayilwa ngiyiphoyisa lenyanga ngayisho kanjalo uyayibona and then igubhu zami azinabungozi ziyaphilisa khehla and bakuya ngiyakutshela ukuthi at a certain time mele ubuye uzorenew phela mas renew isigubhu sirenewa nawo phela and I make sure ukuthi izinto zakho zibamba ukukhanya zibe right and mawuzile kimi ngiyenzela into eqondile hayi into ezodla umndeni yabona manje sezolala nomndeni wakho nabantwana bakho angisebenzi ngalezo zinto lezo yabona ngisebenza ngento ebhekane nawe and uthi mawikhulumisa ihambe nawe ngokomoya phela yonke into ibamba ukukhanya kube right manje igubhu ziyamsebenzela nomuntu mhlawumbe osebenza umlungu kamnandi osebenza ubulungu like osebenza o employed angithi ziyamsebenzela depends ukuthi wena maybe let's take kuma tender wise let's asike siye kanjalo kulezi ikhulu igigaba or maybe IT specialist or in isigubhu sakho uyasikhulumisa ukuthi angifuni ama client wami i-commission yami iphakame ithi caca ngifuna izinto zami isigubhu sami kuyenzeke kanje ngifuna ama client wami kusebenzeka ngifuna kuvuleka ngifuna kukhanye uyayibona lento le ngisebenza kanjalo khehla lami ngisebenza kanjalo
and ngiyamlwela umuntu phela hayi uma unginikeza isigubhu kumele ngimake sure ukuthi ngiyakuhlambulula ngiyabheka ukuthi kuyenzakalani ngiyakugugula ukuthi awunazitha awuna izinto ezizophazamisa lesigubhu lesi engizokunikeza zona so that's why ngicala nje ngiyabheka ukuthi it is clear the air ilife limnyama and then sikwazi ukuthi sikuphakamise ke and then sikwazi ukuyenzela nento yakho right engeke kulimaza hayi teka leshilo leshi asinamahono asitakulungela sitakudirela into engingakutshela yona khehla kudala ngisebenza kanjalo manje lana ke mkhulu eqinisela umuzi ngoba phela mhlawumbe ake singene angijabula kakhulu kule topic angafike ke kuleyo khona indlela yokuqinisa ngisafuna ukuzoyibuza ngiyayibona le ngisakuyo indaba yokuqinisa umuzi mhlawumbe phela uyazi ukuthi indoda mayisi ileka ngokwenkosi yasempedeni kuba nzima umuzi ukuthi uqine uyaxeka manje ngifuna ukuthi mkhulu ukubuza ukuthi wena uyakhona ukumsiza umuntu obhekene nalo nkinga ake siqale mhlawumbe kutheni kunama comment engeke ngabuka kwenye video yade ngenza nomunye umkhulu la ngabona ukuthi le nkulumo angayishiyi kuzomane kuzofuna ukuthi ngidame ngiyifaka yebo ukuthi mhlawumbe umkhulu ngomezulu ake sithi nje nangu ubaba osendlini umnomzana othile uganiwe ushadile kodwa manje incane i45 manje nomfazi usehlala emthuka ngayo uyabona manje uyakhona nokumsiza kulezo simo mhlawumbe ithi ukululwa mhlawumbe noma isebenze iperforme ngokufanele ngokuqondile ayayaya khehla lami yazi ngiyangijabulisa masuza lapho yebo khehla lami uvusa nkunzi leyo yokhuluma ngayo ndoda enkulu okay uvusa nkunzi malanga ngiyabazi baningi abashawa ushukela bake bafika ngeke ngiwasha ama patient wami man ake afika athi wona awasaperforming ayikunzima ekhaya kunzima embedeni umfazi man mangithi ngiyacala na vele nje angilahlelela iceleni ahamba ngabuyi ngiyamvusa unkunzi ngiyavusa isimo sokuqhansi nawe uzizwe ukuthi yazini baze babuye ubudoda bami ngendlela efanele kunamakhamba thizeni very very powerful ngiyawasebenzisa but wacupha kancane angifuni ukuyenza into kusasa uzithola manje usigala sakaMntuntu sekanwebekele sekahamba le kude manje sekumele sikuyoyenza ama operation no ngiyakutshela ama dosage ukuthi dosage usebenzisa kanje half a teaspoon phuza amanzi ndoda phuza amanzi and umake sure umfazi ukhona ungayenza izinto manje kusasa uzoxakeka ngoba uzobuzingwayela kude wedwa uyayibona ngike ngilungise lento leyo ukuthi isimo sokucansi kube right and hayi ukuthi uyisebenzisa waya angifuni ugcina manje sekuphenduka idrug lento leyo sohlala manje uphuza lo yamuthi lo ukuze uye ecansini into ejulile ecleanayo automatically system yakho yabona lembiza le yabona ukuphuza amanzi kancane leyo mbiza leyo yabona ikline and then imenu idlalela kakhulu mangabe maybe isimo setotoloza yabona incane and then iyayikhulisa kahle ngelimit efanele angithi ngiyakutshela ukuthi lento le ngicela uyisebenzise isikhashana kangaka ungasaphindi uyisebenzise and then uyenze eventually automatically uzoba right. Nangu umuntu wesimama uyakhala lana naye ukhala ngenkinga abhekene nayo ngesitho sangasese mkhulu mhlambe ngapha ngoba ukude ula ku Ecopoint TV abazi nanokuthi uyikuphi Ecopoint TV abanye ilocation kodwa umphako ongamuthi nje ongamupha yena umbukelo umuntu wesimama ehleli lapha kusofa ekubuka njengamanje umphako ongamupha wona nje la uthi kusebenzisa ukuthi mhlawumbe uyabona konkinga abantu abesimama ababuye bebhekane nawo thothi unephunga mhlawumbe ngaphansi indoda mekuyashaya ayikhona ukushaya u2 ivele icinana ivele okay noma mhlawumbe futhi singathi akamuzwa mhlawumbe usexega isimini ngathini usiyaxeka kodwa ungomphosa nje umpha ukuthi awuthatha ukuthi usebenza ukuthi ngaphandle ukuthi aze mhlawumbe afike kuwo kwamanje nje umphako ungamupha yona izinto ezisheshayo nje izinto ezisheshayo khehla lami yazi angifuni ukuya kakhulu ngemithi but sebazonkopa laba abankopa into bengingayifuni idlozi lami ngiyacela khehla lami ungangishayi kepha ke into angayenza ne ngicela uthole uAfrican potato ulabatheka simbiza ngolabatheka yeso sicela uthole ipetsa mnenge sibiza ngepetsa mnenge ngesichangane yayizwa lento bayayazi
ukuyithaka angifuni ukuya ngezinye eziningi and then bake bayihlanganise bayibilise yabona and then ngozifo zonke kunempandze lebathi uzifo zonke and then ke ayiphuza kube imbiza ayizomsebenzela izomsiza kakhulu okay izomsebenzela kakhulu or mayingabe uthi uyayisebenzisa yena ayimsebenzeli akeze kimi ngizomthakela yona or mayikude ngiyakuphekisela phela siyakwazi manje sesiphila isimanje manje siyakwazi ukuthi maybe makase Cape Town sikuphekisele yona sithi uhlusha into ekanje nakanje okay hayi mina ngithi ngiyazi I know what I must do ngithaka yabona ngiyimaneuver ngiyenze bese ngikunikeze nama instructions and WhatsApp and then ungifonele mawungifonele ngitshele mfethu seyifikile item yakho phela ngizoyizilela phela ngizoyijulela until izifike kuwe usho nami umfazi wami ngisamthintanga because ngifuna uqondile mfethu isebenze lento le angifuni kusasa mangizoyenza into hayi lenzi into zakho mngomezulu namanga phela ngiyawazilela ama patient wami patient malifika lithi so kumele ngilizilele and then kumele ngilizilele ngilenzele into zalo ziqonde ngiyakuphekisela le mithi le and then ngiyakutshela ama instructions ukuthi kuba nje kwaba nje awenza ukuthi uyenza ukuthi uze awudla ukuthi uzila kathi mawuzila ngibe ngizila nami ngiyayiperforma lento kumele ngiyiperform ukuthi ikusebenzele lento le ngezinamandla yep asikene kiwo ke lo mbuzo wokuqinisa ke manje ke umuzi ke mkhulu ukuliphi percent in a scale of 100 nje ungathi ukubani percent ukwazi uqinisa umuntu in a scale ngiyadlulela ndoda in a scale of 100 and angifundiswanga inyanga yami ke leyo ayidlozi lami ngiyalibonga ke yebo mkhulu ngidlala umrabaraba ya hayi lo we 3 le udlala ngawo ngezi 3 lo udlala nga 12 ya aliyabhubha mkhulu ya bheka mthakathaka sangeni lapha ngishaya umunye umlilo kuyavutha ndoda ayaya uzwa ngayaheza iyabambeke yahayize njengenje uke wabona inja amayishanga istina athi abambeke umthakathi angidlala umrabaraba and ngiyawukala umuzi ukuthi kungabi nenhlupheko kungabi nendlala ekhaya ya ngukala umuzi ngiyenza into okumele ngiyenze ngikala umuzi ngibike ngifake lokho engikufakayo indibili itshana yabona ngiyenza into ukuthi na mawukini mawu kwakho usho ukuthi yazi ngaze ngalala ubuthongo ngaze ngaphumula ngaze ngaphila since ukwadlula umkhulu umngomezulu nabantu abakhe asebenza nabo uyayibona khehla njalo hayi lapho ngiyafunga ngiyagomela nala ngibuya khona kithi abaningi sebabuye ubambeka behleli phezulu kwebonda beze bengifunele emkhulu kunomuntu ohleli phezulu kwebonda mangithi mekeleni usasha lapho usashayeka mekele right uyayibona ngisebenza kanjalo khehla lami ingakho ngithi into eyenziwa embi emuntwini hayi ngihlanya kakhulu ungenza kibe yellow pink angazi green ayibheka ngivele ngibe bovu umuntu ngiyamlwela umuntu oseka wahlukumezeka kakhulu ngibuya lapho kithi kuke kwaba nesikhathi kwakungabelithelwanga ngiyengabona umthakathi engqunu mfethu ngisahlushwa amadlozi ngambona yazi inhliziyo yami yababhlungu mfethu iphethe umshanelo mfethu into ekhona lento le yazi yangizwisa ubuhlungu lento le kanti kakuyinto beyihlukumeza mfethu angasebenzi kusebenza umama wami kuphela singana way forward ngempilo singana direction khehla lami ile ndaba le ukuthi ikhaya lakithi lalintekenteke umthakathi wayivela ngena wathi ephuma yenza into kimi esithathele inhlahle umangala ukuthi umama mathi yazi ngivuke ngilele mntanami ngathi khona umuntu bekalala khona into beyingazathi iyangilala khona into beyingazathi iyangixesha ngihatelile yayibona khona into yayibona nami beyingenza lento le ngithi mangilele ngibheke phezulu kube ngazathi khona into engihama yazini ngibuya kulezo izinto lezo uyabona up until ngibonga idlozi lami la ngipha i-solutions to zonke inkinga zami nalabantu laba ekumele ngibaphilise which is ama patient yabona igulu ziningi la ngaphandle
so angithandi ukuze umuntu athi mina ngikwazi ukulala angikwazi izinto zami ehlangana siyalwa sodwa sasilwa sodwa lezi zinto lezi bazazi bebasithumela silwa sodwa nomfowethu nomndeni sishayana somndeni sishana ngencinci sicishe sibulelane yabona sicishe sibulelane khiphela umbese kanti izinto ezazikhandiwa abantu baba bebanomona bangafuni ukubona impumelelo kuthina till today ngaba inyanga azange ngaphinde ngezwe kunento enzime ebhlungu eyenzakalayo ngiyaqhela ejardini ngiyayenza yabona ngiyavuselela inhlangu zami nani ngiyenza kanjalo nakulabo patient wami engisenge ngawabethelela abanye ngiyababethelela for business labo yabona ku-time mfithe phela ibusiness lami lithulile nginethavene ndoda eyasathathe la endaweni yami ezasithatha kudala khona umphotsile or khona yabona siyayifemba indawo futhi azange sakhuluma ngendaba yokufemba leyo is the interesting part angazi isikhathi sisazivuma or kanjani singayifaka mkhulu isikhathi sethu yabona so ngithi mangibethela umuzi angifembe okay ngifembe kakhulu ngokomndawo ngokomndawo hayi ngiyashintsha manje I speak in tongues manje abayilungu bazothi exorcism performa lento le lapho kuleyo jardini nami impilo yami sekungqupheni lapho but manje sengiyayilanda ngokwesindawo sakithi uRafu Ring uRingamuzi eyidlozi lele lingiphethe lamandawo la lase Mozambique yabona ngisilala isipoko la sikhona ngisikhiphe singene kumina sizichaze ukuthi sona subani size ngani sizo demolish umndeni kanjani sizoyenza yingakho ngithi ngilwela abantu yabona mina ngisuke ngingasekho onyama sekuhamba umoya ngaleso sikhathi yabona sekuhamba umoya sikumane kuyenzeke lokho kumele kuyenzeke bese ke ngiyaqala ngiyenze ndenisho ukuthi mina ngithunyelwe so endaweni eso ejardini kunento so hamba ekhipha so bese ngishaya impilo ngiphinde ngishaya inja kukhala umnikazi wayo ngibuyisele kumnikazi wayo and then kube right ngithe ijardini ngiqinise kube right phile kube yabona and then babona abantu ukuthi hayi man sekune progress sekunempilo kuloyamuzi umuzi loya wakhabozi bani wawuso hayi manje so nesithunzi so yazotha khetha ngisebenza kanjalo usakhuluma lapha endabeni yokucinga umuntu before umlaphe indaba zokuhlola mkhulu uyakhona nokuhlolana online mhlawumbe efonini umuntu oliye ko Dubai umuntu ose UK uyakhona ngiyakhona uzwa ngithi ngiyathanda futhi uma usho kanjalo khehla ngiyakhona ukuhlola online ngoba abanye abantu basuke bale emazweni uEgdini yabona Dubai or khona la eAfrica uyayibona ngiyabasiza nabantu khona bese ngibasizile le ngase eCameroon ngamsiza ngamenzela ukuthizeni uyaphila uright leyo muntu lo ingakho ngithini ezinye izinto siyaziphexa ezinye izinto siyazithumela ngithi ngiyakhona ukuhlahluba umuntu ngayo ilona WhatsApp video call yabona ngiyenze ngayo i-Telegram yabona ngiyakwenza lokho ngingathandi ukubuza kakhulu abantu ama prize la lokhu nje ngiyacabanga ukuthi ama prize umuntu wathola mase kufonela noma eWhatsApp bese umtshela yonke into angithi thokoza injalo khehla la injalo I pricing reasonable into engayisho okay reasonable iya nangesimo sakho kodwa ngithi uyazi umuntu man ingakho ngithi umuntu mayixakekile ngeke kubuye kufike ezikhulumini obukhona ibamba ungaka isikhwama yakwazi ukusikoloda kodwa ungathi usikolode kakhulu ugcina manje sekukwata lela dlozi selitshalo akasayenzi zona asimvulele sesiyaphuca lokho esimvulele sizombona uzophelela lapha isikhwama ungakwazi ukusikweleta mina ngisebenza kanjalo mara ungasikweleti kakhulu ukhiphe leyo deposit yaleyo mali leyo engikhulume ngayo uqala ngithi and then makuya kwazi uyikhipha kancane ukuqeda and ngicela ukuadvise ama patients ningajwayeli ukukoloda inyanga kakhulu ngoba leyo nyanga mayihlokobela idalwa zakubo uyabona ziyahlokobala nazo uthi mara
lo muntu lo simvulele wabanjani kanti angasagcina akhokhela imbuzi yami inkomo yami yala yasesigodlweni sala ngisebenzela ngakhona na amadlozi ayasukuma nibone ngazathi ngithakathiyo kanti wasukela inyanga ihlelele yabona izenzela into zayo okay sharp wafika ukhala and then yakenzele kwavuleka wena wamenuva kwaphila kwaba mnandi wasijika sokhohle ukuthi ubuyapi kuzobuye kuphele nekubuye kube bhlungu yabona uma uzobuya kimi mina ngiyokukhumbuza mina angeke ngikutshela uthi endoda uyakhumbula 1 2 3 1 2 3 khanyisa kuqala and manje for lokho uthathe nesikhathi eside ukucalela phansi ngisebenza kanjalo ke ngoba angifuni umuntu oza kimi onganaqiniso ngoba nami ni expect iqiniso kimi ngithi nginama ngikhuluma iqiniso iqiniso yilo lifunakala ehlala ilona elifunakalayo la sijulile la siyameditate la siyamzilela umuntu la kuthi ephile ukuthi nathi siphile khehla la sizothinta impilo zabantu ukuthi nazo baphokophele baphumelele baye phambili ngempilo magumba wonke omhlaba sifuna abantu bephile be right asithwalisi siyaphilisa siyakha asibhidlisi khehla kambe umkhulu uthe isigodlo sakhe sikuphi mina ngila eDiepkloof extension 10 Zone 4, house address 24977 Mokhase Street. Abaningi bangazi ngomkhulu umngomezulu abanye bathi Dr Zulu, Babzulu. Abanye bangibiza ngoMarupini ngoba igama lami ngithi street lenyama. Yeah, kula ngihlala ngakhona. Ake ngithi ukubuyela kancane emuva umkhulu oba khona umbuzo ebengifisa ukubuza ngagcina ngulibala. Yeah. Njengoba usebenza ngamakhambi kanje impande zesintu. Thokoza. Amanzi uyasebenza ngamanzi. Oh. Naye le topic le ngichaza kakhulu futhi khehla lami ngiyangibona mina khehla lami ngisebenza nga all elements of nature masithi elements of all nature sikhuluma nangomhlabathi ngiyasebenza ngawo ndoda amanzi ngiyasebenza ngawo isibhakabhaka ngiyasebenza ngazo uyayibona umlilo ngikuhlolele ngomlilo njengoba ikhandlela ama light angithi linomlilo mase ngithandile ngiyakulapha ngawo lo mlilo loyo uyayizwa lento le ihlahla angithi nature ngisebenza ngento ngendalo edalwe uNkulunkulu edalwe uNkulunkulu ithi ngibeke kanjalo ngoba nathi inyanga namhlanje sidalwe uyena uNkulunkulu akekho ngaphezulu kwakhe akekho ngaphansi kwakhe kodwa sibanye kuyena singabantwana bakho uNkulunkulu ngilobele ngiyinyanga nginje ngisebenza ngemithi ngisebenza ngazo zonke le ndlela lezi khehla lami mangi technology ngiyakulapha ngithi hayi wenkosi mkhulu hayi uyaqhelaza manje mkhulu njengoba nisikalele imithi masifika sizoguqa lapha nasobika inkinga zethu bese unginike umuntu uthi lo ukuphalaza lo uqhuma lo ukuchatha lo ukwenzani kakhulu lesikali enisifaka lapha nisifundele noma nivele nikale ngamehlo ukuthi lo ufanele ukusebenzisa umuntu ongaka khehla lami ngicela ukukhuluma iqiniso lapho kuneminye imithi dangerous khehla la hayi yakalelo awuvele ngokunikeza iphampam uyenza izinto eziphambukile uthi wena sofuna ukuoverdose kusasa bathi yalo muntu lo yaphala bekaphalaza lapha uyabula wagcina efile ithi sikhuluma iqiniso futhi and kunezinye izinto angithi patient kunalabo be chronic laba maybe abanama chronic abanama disease thizeni abanezifo thizeni siyabakalela mfethu ukuthi bakwazi ukuphepha bangasebenzisi imithi ngaleyo ndlela igcina manje balimaza amasosha omzimba bagcina manje siyabona bathi umngome waya kaMngomezulu waphalaza ngalento yaKaMngomezulu wafa there's a certain dosage esinikeza abantu abagula and they must come to us they must tell us ukuthi ayimkhulu phela mina ngumuntu osona ngiyagula ngihamba udokotela wesilungu yabona and then ngingazi ukuthi ngikwazi ukukalela and then khona laba ingagara abafuna iphampam umhlabe nje ngephampam yama bathi le plastic le yama riding yama bathi yama kipkip ufuna into ezomlasta maybe the whole year alobe laqupha athi ayenza into zakhe aqupha athi uyayibona siyamnikeza kuya ngayo ukuthi umuntu kanjani mara sicela ukuxwayisa abantu ni especially izinyanga niyinikezeni abantu amadosage afanele ngekwemithi because uzom overdose umuntu kanti uyambulala azange usamlapha
yayibona ya into engicela uyisend imessage and ya njengoba ngiyinyanga ngezinye inyanga ngiphila nezinyanga senza ubunyanga siyaphila uNkulunkulu ukhona futhi amen. Ithokoza mkhulu. Mkhulu ke ake ngithi nje mhlambe kulezi inkulungwane zabantu abakulandelayo mhlasimpe ngokudlulisa nakho phela sibheka ama-Easter manje yasetshenzwa manje mkhulu wonke umuntu uthinta izikhwama zakhe uyohlangana nemindeni imindeni eminye igangile abanye abazwani bodwa bathakathana bodwa kufanele beqine abanye omakhelwana abazwani nabo mayibona ingane yabantu ingena no plastic base Shoprite inhliziyo nje isincane uyanyanya uvukelwa impela ushukela ndoda enkulu. So ukuxwayisa nokudlulisa imizwa yakho mhlambe ngoba phela usebenza ngabantu uyazazi ikathi zithakathi enzima ungathini mhlambe nje amazwi akho wadlulisa. Ngicela ukukhuluma iqiniso umthakathi wamanje manje usebenza ngaso sonke isikhathi Mampara week month end wena holiday umthakathi yakadeli mfethu into engayisho wena kukuwena umuntu ukuthi ufuna ukuphila ngicela ukunikeza abantu icourage nespirit that will never die ukuthi ngicela nizisukumele nizithintithe niziphakameleni for ukuthi nibe right angazi uyanganderstand amayisho kanjalo ngicela abantu bazisukumela the earlier the better yabona like njengoba maybe mangabe ngikuthintile lapho ngikuthinte khona yabona uyipatient umuntu odinga usizo kumina the best advice ukuthi umuntu izinto zakho uyazisukumela awu relax ngoba no nisho nesitha sakhe asirelax nisho nomuntu ofuna ukuphumelela makube njalo anga relax yabona ngoba umthakathakadili uyakuthakatha nasemini akuphefumula iritual esihlahleni lehlane yedwa kunganabantu phezulu kwemind lapha abhiza ngqona acula igama ngawo wena bese awuqinanga untekenteke lapha uzodliwa mchayini uzolimala kuzoba buhlungu and yabona manje nami mase ngikubona ngizwe ubuhlungu mina ngicela ukubaphilisa labo bantu labo ngicela ukubaphilisa and njengoba siya kuma Easter kanje mani niyazi ukuthi kunama stats weimoto eziginqikayo nemoto ngiyayiqinisa ke lapho kunemoto eziginqikayo yabona kunama accident amaningi yabona baningi ama-taxi yabona njengoba nalast I hope angazi niyabona kwaba nabantwana besikolo abaye baginqika ngemoto somewhere in Vereeniging lapha itruck yayenza yazi kuningi yazi kubuhlungu yabona. So those are the things mina engispecialize ngazo to prevent danger from coming from you into engilwelayo and then abantu baphumelele sibe mnandi into efunakalayo thokoza khehla la into mina ngiphila ngayo. Kambe mkhulu njengoba phela uxoxa indaba ezimnandi kangaka asize sike zonke izinto ezenzayo sibhekane nawo silalele wena imanga engaka lezo igilayo utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana la utholakala khona? Phone number wami is 072 543 and then 116. Ngicela ningimamele ngitholakala ku WhatsApp na ku calls yabona calls ifoni yami yalahleka kudala bengikhona ku riding ku TikTok nani labe but ngisazozilungisa lezo zinto lezo. 072 543 5116 WhatsApp you call me uyangifonela ne direct call ngiyatholakala. Video call me mawungathembi ufuna ukumake sure ngoba ngithi sekunama scams kakhulu sekunama scams la ngaphandle. So mina ngithanda kakhulu mawungilanda ku direct call bese ngiyakuhlangabeza or ku WhatsApp call and then ingakho ngisho ngithi i direction yami la ngihlala khona ngithi ngihlala e Deep Kloof 24977 Mogase Street extension 10 ezone 4 phambi kwe BP garage la ngase highway ngitholakala khona and ngihlala vele ngasemfuleni umnomzana umfula ngihlala ngimbona hayi inkosi enkulu le hayi ngiyaphila ngiyajula kakhulu. Manje insuku zokufona mkhulu Monday to Friday noma Monday ngitholakala yazini ngicela ukukhuluma iqiniso ngitholakala kakhulu ekseni ngoba mina ngithi ngisebenza belungu ngitholakala kakhulu ekseni from 6 o'clock up until 12 o'clock every day
no mistake alikhe lamahhala ngama ngiphumule Yeah. angiphumuli ngalendlela ukuthi ngifuna ukubona abantu bephile njengoba nami ngiphila khehla lawo thokoza njengoba mkhulu vele ke usazobuya mkhulu Mngomezulu khona la e-studio ke ngoba thina masisebenzisana nomuntu ke siyesiphinde simnike futhi elinye ithuba lokuthi akwazi ukuthi aphinde avakashe. Ngathanda kanjani aziningi ngisazonselectelana amanye ama topic Yeah. then singaya kakhulu hayi manje singajula kabanzi Yeah. yabona Yeah. yimina ke igqoko lami ke lo uMngomezulu khathini wezulu mawezulu amadlozi wami ke la yasikala sakaMtutu nyoke emamba udlula abahlezi Naso. yabona ubashiya bamangele ngisho nomthakathi noma athi uyangibheka angibukeke emehlweni ngidlula ehlezi ahlokobale mina ngiphumelele ngiphokophele ngiye phambili ekuphiliseni abantu thokoza ngumalathi ngunuku lithaba japhalabura yayibona lento le Into zakho yelana mkhulu ugogo noma umkhulu. hayi mina ngikhehla lami nginamakhehla nginezalukwazi Okay. anginadluze elilodwa kodwa leli lahamba phambili uMngomezulu qobo la Mngomezulu. laba hayi bafihlekile laba Uyilanda lapha impande yakho konje ukuthi ufunde ugogotepi mina impande yami ngiyilanda street kaGobela yami uMafele Sigangeni noMakhala Emfuleni impanze yami uMajoy originally from Bushbuck Ridge phansi khona le ngaselona ngasempumalanga niye Limpopo mara mina ngoba mina ngumpeli ngiyinyanga ngiyadabulapha ngiyangenelela ngiyaphila ayazethemba mkhulu kusho ukuthi uyayenza into yakho ngiyazethemba uma ungazithembi kusho izinto zabantu ngeke zilunge ngithemba idlozi leli engihamba nalo ngoba yile linamandla kusebenza lona phambili mina ngingumntwana kodwa nguthuvi wedlozi lami idlozi mali ithendoda sukuma senza kanje kuzoyenzeka angenzi intando yami ngenza intando yedlozi lami ukuthi elihlangane nedlozi lakho ukuthi izinto zibuye zikhanye kuwena ukuthi hey sengikhatheleke manje cela ulungise ingane yami kuso angithi siya communicate namadlozi wama patient then sithole ixazululo ukuthi babe right iyona into efunakalayo leyo khehla la engiphila ngayo le thokoza babukeli be-Ecopoint TV the call umkhulu Mngomezulu wathi sihleleke naye namhlanje ke siyabonga ukuthi nithathe ithuba lokuthi nisibuke nisilalele nibe nathi nihlale nathi niyeke konke nikwenzayo siyaqhubeka futhi nokunika uthando njengoba nani nilo nisinika uthando qhubeke njalo nicofoze nje usubscribe nilike nicomment kuyasiza lokuthi sibone ukuthi sorry amaphutha esiwenzayo kakhulukazi kodwa noma kungabasiwa amaphutha kakhulu bala siyakha siyalapha asibheka amaphutha kodwa ama-comment asiza ukuthi sibone ukuthi imibuzo esalile esingakhonanga ukuthi nathi sifinyelele ukuthi siyibuze i-client noma i-guest nani nivumelekile ukuthi niqhubeke nibhale phansi nizibuzele bese baniphendula okubalekile ukuthi ke inamba njengoba umkhulu eshiyile umkhulu Mngomezulu ukuthi ube nesholo ube siqiniseke ukuthi inamba ingena kuye ngqo kumuntu oright ngoba abantu abaningi sebeyaskema bayaqola umuntu azenze umuntu adela e-studio kuthola ukuthi akusuye athatha imali zabantu umkhulu uthi ivumelekile i-video call ukuthi ungamvideorizer uma ufuna ukubona ngqo ukuthi uyenani kanti nathi si-Ecopoint TV zikhona inamba zethu siyayishiya uma ungamthola umkhulu fonela thina sikwazi ukuthi sikuse kumuntu oqondile ngoba sifuna ukuthi uyothathelwa imali ama-10,000 o 15,000 bese ubuzwa khalela thina uthi uqoliwe noma uzothi umkhulu uyaqola noma uzothi thina silethe abantu abaqola abantu thina siqola abantu asithathe side asigxeki siyakha sibumbene siyinto eyodwa umkhulu uNkulunkulu akubusise ngomsebenzi wakho omuhle ngiyabonga ngiyathokoza kakhulu Nkosi mayibe nathi sonke masuyi prospereni masiphumeleleni makube nempilo engcono makudede ubumnyama kusondela ukukhanya kuphela kube nokuhle kube nenjabulo kuze kube ngaphakathi ndawo qamakho amen thokoza mkhulu mina ke anginawo amaningi ke sengiphuma ke mina ke ngushoti uMantindane siqomsodidla uMandla bakana Gwatshoza igcololo umdidi yakho dakhela ucatha umfowashanda undaba ezitha umthiyo usontshikazi sengiyaphuma ke bafowethu siyabonga kakhulu kwababukeli bethu kwesobonana ku-episode enye elandelayo.